lithi iBhayibheli Jesus was provoked ebona ukukholwa kwabo wakhipha amazwi wathi ndodana izono zakho zithethelelwe ngenxa yokukholwa. Wakhuluma ngeauthority uJesu, wakhuluma ngesibindi wathi izono zakho zithethelelwe ngenxa yokukholwa. Abantu bebamthwele abebenakho akazuzanga nje impilo kodwa wazuza nesalvation. Amandla okukholwa lawo awakuniki nje kuphela okukhulekelayo kodwa akunika naloko okudingayo. Naloko okudingayo uJesu wakhuluma nge-authority. Manje bazalwane uthi umoya ongcwele Jesus was called for that ministry. Then uthi umoya ongcwele the reason ukuthi abantu baseNazaretha bangamamukeli uJesu akumvimbanga uJesu ukuthi aqhubekele phambili ayokwenza lokhu uNkulunkulu amthume kona. Uthi umoya ongcwele njengebandla we need to tune in entweni ayenzayo ukuthi kunezinto esingayikholwa akusho ukuthi yena ngeke asenze noma ngabe akasazenzi kithi esiphakathi kodwa uzosenza. Oh hallelujah. Ibandla malifuthi. Ibandla malifuthi. Uthi umoya ongcwele sibezelwe laba zabanye. Akusi vision kaapostoli le vision kaNkulunkulu. uNkulunkulu wasithemba thina ukuthi we will forcefully advance the kingdom of God. Uthembe thina uNkulunkulu. Yamangala enhlizweni yami uma ethu baba umoya ongcwele ulungisa thina. Lokwesikubona ngathi akwenzeki kuzokwenzeka ngesikhathi sakhe. Kodwa ulungisa ibandla ukuze lezi zinto mase zenzeka ibandla likwazi ukufakaza uNkulunkulu. Usibizele bazalwane. Usibizele la radical faith. Uma simchaza lo radical faith mama nomvula sikhuluma ngokukholwa that is not of the nature. Ukholwa okuyahlulayo ngisho ingqondo. Ukholwa ngisho society abangakwazi ukuchaza. Ukholwa okuhlula ngisho history. Ukuthi kuthiwe hayi asikaze sayibona into enje. Kodwa ukholwa ukuthi ngiyovula